Assalomu alaykum, ulug' Qirg'iz elim. Men yeni olib yuragim kuyib, muna prezidentimiz Sadir Japarovga qayrilgim kelib, qayrilayın deb qancha kundan beri o'ylanib tolg'anaman. Bu to'xtatov desak to'xtatmay turgan bo'ldi. Sadir, sen birinchi kelganda deputat bo'lib kelgan deb paşa olam deb kelganda, deb qo'lingga mulantib olib kelmadingmi da? Biz senin qo'ldaring qarmalab muntib bo'pti. Ne desang ro'shan atqaram, el uchun jonim o'ram deding o. Ha kecha kelganda men olib keldim. Qaçıp bekinib kelding o. Janingga qamchini olib olib, telefonlarni qo'yg'izib qo'yib bardig'in. Yerdan ne qo'rqasың? Daha giyindi. O nede Bişkek'te deputatları dağı bir gün vurun senin sözün şu padişahın sözü dep açık болады alıp dağı bekittin orga. Dağı telefonda ne korkuyorsunlar ey? Sizler anan Sadır söylegende bu yer 65. yılı komprovat ötüp ketken. Bu nege Özbekistan dedi. Qaysı uyalып айтып отырасың? Ha taşıyın gelip, Munerge gelip, Murun gelip, uşunday ananday dep ketdi. Biz kayrılganımızda gelip, sen gelmey taşıyıp gelip, şaylagan sen biz, saylaganız. Ne taşıyıp için dersin sen? Taşıyıp gelip, komprovat kalsın mı? Kaldı dep ketken. Jigittin söz ölgüsün öz ölsün deydi. Ne oldu? İlgari bir söz bilen adamdan yetişken. Anan sen dağı, men eldi, korga olsam bolboyt, men göz yaşım vaqıp geldi degensin. Sen qamakta jatkanda biz say sozugu sızdagan. Azırkılar jatkanda sızdap atkanda, oşonda dağı büt, denemiz sızdap oğurgan. Misali men muna Kuday turat. Uşu bala çıksa eken, uşu bala çıksa padişah olsa, elibizde oңдойт dep. Sen gelgende Manas geldi degenmiz. Manasımız geldi. Kırgızımızda Manası geldi degenmiz. Manas emes. Bizde Kırgız'ı sada turgan geliptir. Bire gelmey ökö geliptir. Muncha büyügüzesіңер, muncha büyügüzesіңер. Mına ke, dağı sen, dağı senin sözün dağı öldü bu yerde. Men Kırgız elin uşunday qarayımın söz erkindigi bolat. Men munandan dep söz aytpadım bile. Büyük yerge gelgende, bardık oğulasına arganda, uşundayla qo'ldarım yananda sen Manas geldi dedi gelip. Manas gelmeli azı bardığızı sızdatıp koydun o. Muna bak, geçe Nurlan bayağı hırsı bala var ile. Deputatlardı. Oşa sızdap oturdu oşa bala. Çıkmadı oşa yerde. Üç deputatımız gelmeye oturat dep. Sen ne barıp alıyla sen zökürlük kılasınlar. Mene dağı barıp qamaysınlar bu. Biz yeneler söyleyemiz mi? Yaşayız mı? Çegaranı geçken arganda ne taşıyor öz canımız barat. Bir adam ölgönde 5 adam çoğuydu. Koygonda 100 adam koyat. Uşunca Kırgız elinin taqdırın ne bir öyle varıp çeçet. Maksakaldar bardık murgular barbay. Biz bilmeyiz mi? Biz de öz qaraqışız savatsız da öyle otasınlar mı? Men oşa yerde Hıntım ağayından, oşa yerden kızı olamın. Taşırıp da iştegenmin buğa tuval. Bilem bardığın. Bizde göçürgen, oşa yerde kurganda, oşa yerde bizim atalarımız kurgan, oşa komprovatты. Akalarımız kurgan oşa yerde. Ne gelcerep söyle otasınlar öyle. Jaman başta orttuңар go. Jürek sızdap, jürek iyilep otat. Muna ak baldarda aparıp qamak koyduңар. Ak kızlarda aparıp qamak koyduңар. Bundan korkpayсыңар mı? Bir seni qamaganda, qancha eldi qamaganda, muna datan barıp jalan. Sizler ertege 275 metr жерді ne madaqadıqa madmarıp bergende qamayın deysizler. Sizler 4.000 qancha gektar жерді kendi berip otasыңар. Sizlerдің ne? Sizlerдің azırlı özüңөрдү qamagıla. Elden çıkkınçısı olduңар go. El çıkkın olgasыңар, o janында жүрген, o atqa miner, aylık жеп atqanдар, qama desele qamay berесіңер mi? Enden elden qamay berесіңер apar. 15 сом pul beremiz qamay berесіңер mi? Dağı anan keyin bayağı Çıngышев, sağa rahmat balam, atаңа apаңа rahmat. O Mamutov, şu eldi dep ketken sağa rahmat. Bayağı Nurjigit Qadirbekov sağa rahmat. Bayağı dağı Dastan Дегешев, buğa dağı rahmat aylanayın. Senin gözün kör bolganda
көздерің açık екен. Саған ұқсағанда батыша қазақ болмау екен. Да Икрам деген бала, саған рахмат. Ата-атаңа рахмат. Мирлан Самиғожаға рахмат, ушыларға. Рахмат айланайын. Кешегі жер үшін, ел үшін башын қойып отыр. Бұл ерчі, бұл дағы анан кейін кешегі 10 депутат барыпчы, 4-өө бұяқа қой деді. 6, ашу 6-ың одағы нәләт. Нәләт. Ертеге қиямат қайымда барғанда да сілер жақылайбыз ұшы. Біздің ақылымыздан да бересіңер. Бұл біздің жеріміз. Бұл жерде bir ele su emez, yer emez. Bu yer mınavı neni büt karmap durat. Mına oş oblastın, bu yağın, oşa su mine at durgan hala gelmey karmap duruşat. Eğer bol bolsa mına жерден ötöt dağı ankılap, atat. O batken datkanday. Batkenimde karma oylu var öyle. Tacikti karma oylu. Şu yerde elim жерinde de karmaysın. Biyaktağlar cindi be. 5 çeşer balaga gülkü oldular mı? 5 çeşer balaga gülkü oldular. Savatlылар бар, борыш керек екен. Мына қанша жыл осы өкіметті башқарғандар бар, башқарыш керек екен. Барып эле ошо биз силерди камактан чыгарып эле, дуа кылып эле, мында кылганда болбойт экен ол. Саваттууларды апарып койгула. Саваттууларды апарып койгула. Азыр силер чындап элге куйсуңар, апар саваттууларды апарып койгула. Силер жакшына гана бошотуп кеткиле. Баягы баткенде болсо бүтүндөй жеби ачып бердиңер. Билгениңи кыл деп. Эми бияктан чудасыңарбы? 50 деп қойсыңар, ей, қайсы жиндік айтып да сағырышамын. 50 болсачы, сілер қолыңада тұрғанға 50 мен ұсты қылал бәкен емі барып тұрып, о жерде 50 қаласың ба? Өгі бара албайсың да сен? Жүда күйдірдің өді. Бешіктегі бала илай тұрған болады. Сен келгенде, Садық, бешіктегі бала сүйнет дегенбіз. Сан келді, шынығы қырғызым, башқысы келді дегенбіз. Sen görünmeyle başka oldu mu? Oy, bir cülek bir adamga hizmet kılar. Bir rol bir meşnege hizmet kılar. İki rol oldu bize avariye olur. Bir elge bir han gerek. İki olsa şunda olur da. İki çok kılar. Buna baldardı çıkargılar. Elim derim degen baldardı çıkargılar. Sineler kamalganda uşlar yerini çıkargan. O, teşhiyetli söz bolatağın olsa 13. yılı. Баягы пикет кылганыңарда ак үйдү басып алабыз деген, ошо силерге окшош болот да. Ак үйдү басып алабыз дегенде бир тал жерге түшкөн болсо чачыңар, мен жооп берем деген. Жооп бере алган жок го. Сени кошуп кирип кеттиң го камакка. Эми бизди баарыбызды кошуп эле сатып берейин деп атасыңарбы? Ондай болбойт. Эч качан ондай болбойт. Биз жерибизди бербейт. Ушу эмне менен турабыз? Энелердин кайры болсо İştesine iştegile, iştesine boşaltkıla, yerimizge bilgilere. Rahmat. Urmatlı Sadır, men urmatlı dep ele söyleyin. Sen kelgende biz ayabay sүйүнгөнбүz. Sadır ушул кумтордун азабынан барып камалды, бечара ушул бала кыйынчылыктар тартты. Элим жерим деймин, мен Prezident bolup kaldım, aksakaldar menen, el menen kengешип иштеймин дегенсиң Садыр. Азыркы кылган ишиңе биз өтө капабыз. Мына ушу чогулуп турабыз, энелер. Биз энелердин атынан мен суранып кетемин сенен. Мына апарып камап койгон ушул жерим деп, элим деп жүгүргөн биздин азаматтуу уул кыздарыбызды апарып камап койдуң. Бунун өтө туура эмес. Ушуларды чыгар. Sen ушуларды чыгарып коюшуңду биз суранабыз. Жалаң ушу энелердин атынан суранам мен. Буларды чыгарбасаң, бизди чогуп апарып бизди дагы камагын. Бир сен түрмөдө жатканда канча эненин жүрөгү сыздаган. Азыр канча 23-25ке жетип калды. Ушуларды камадың. Sen канча энени, канча үй бүлөнү сыздатып атасың. Ойлоносуңбу? Сенин дагы атаң болгон, энең болгон. Ошолорду ойлоп туруп, ушуларды чыгаргын. Biz senen şu suranıp ketebиз, ушул камап койгондордун бардыгын чыгаргын. Чыгарбасаң, мунун акыры жакшы болбойт. Кандай жакшылар. Биз мына энелер бүгүнкү чогулуп турган энелер, мына Кемпирабад суу сактагычыбызды өз ордунда турсун, өз ордундан козгобогула. Ушул мурда кандай болгон болсо, азыр да ошондой боюнча
kalışını biz kalayız. Buna eneler Kızıl Oktябрь ayının eneleri, eceleri bugün şu bardığımız çoğulup şunday nemege keldik. Suran aylı dep sizlerden şu biz talap kılabız da şu kempravatımız öz orduda kalsın. Arkadağı yaşlarımızdağı şu biz kanday gün görgen bolsak, kanday yaşoo bolgon bolsa, arkadağı yaşlarımızda oşonday yaşoolordu ötkөрүшsүn. Bizden narazı boluşmasın. Biz oşonu talap kılabız. Bugünkü mına ayalдар bardığımız bir oğuzdan şunu talap kılabız. Anan mına Kırgızstanda yaşagan eneler, eceler, sindiler, yaşlar. Şunday çoğulganımızda bizge kelip koşulup çoğulup sizler dağı. Bizde kuvattap tursaňar. Sizlerдің koşuluşuňardy biz abdan kütöbüz. Kempirawat korgоо komitet Korgogonga korgop orduna kalışıga muhtaçbız biz. Sizlerden suranıp ketebiz aylanayınlar. Talap kılabız balam. Kalsın. Kempirawat өзүбүздө калсын демекчимин мен дагы. Анан кийин мынау жогорку кеңеште отурган депутаттарга кайрылгым келет. Ушул 5-6 бир 10 чакты гана депутат күйүп жанып атышат. Ошолор элим жерин деген депутаттарга асылбай, мынау Фархат, анан кийин Жеңиш Токторбаев дегендер ошолор башка ушул кантип ушул уялбай чыгып, ошо өзүңөрдүн депутаттык милдетиңерди аткаргандын ордуна ушак сүйлөп отурасыңар трибунада. Бирөөлөрдү жамандап мындай. Ушул депутаттар силер мандаттарды таштап кеткиле, эгер ушул Кемпиrawat силерге керек болбосо, кыргыз элинин жеринин бир эле биз мисалы өзгөндүктөр эмес, Нарын, Талас, Ысык көл баардык жактан келип бизди колдоп немелерге курултайга катышып кетишти. Анан жанагы Элмурза Сатыбалдиев, Улукбек Ормоновторго дагы айтарым, неге балык болуп сүйлөбөй отурушат? Кандай алардын жаны күйбөйт? Жерибиз, суубуз кетип атса, бул Кемпиrawatты бергенге эч себеп деле жок экен. Кыргыздын жери болсо, ал жерде биздин жерге эки кести куруп алып, пайдаланып, миллиарддаган пайданы көрүп, Өзбекстан отурушат. Суусун ала берсин, суусун бере берсин, биздин жерибизди калтырсын, биздин ушу элдин жерин, элдин менчигин кандай берем деп бул ташибаларга убада берет. Кантип ушу элдин сөзүн укпайт. Өзүнүн ушу былтыры келип стадиондо калды, мен башка жак менен сүйлөшөм деп кеткен болчу. Ошол убадасынан эркек болсо ошол сөзүн аткарсын Ташиев дагы. Ошо биз баарыбыз каршыбыз ушу Кемпиrawat калсын. Ошо депутаттар дагы ушу өздөрүнүн милдетин аткарып, ушак сүйлөбөй, ошол жашына ошондой ушактын эле бирөөнүн артынан түшкөн депутаттар мандатын тапшырып кетишсин ошо. Токторбаев да ошондо дагы элим дегендер ушул. Биз ошо эл шайлаган депутаттардан суранабыз. Кече Адахан күйүп ушуп сүйлөп атса, Адахан сага дагы рахмат, эсинен чыгып калыптыр. Мынабы Фархат, Жеңиш бул силерге наалат. Пиар мынандай дейсиңер да, элдин көзү көрөгөч, көрүп турабыз. Элимди жерим деп аткан адамдарды көрүп турабыз. Президент кылбай эле койгула, асылбагыла. Бизге мисалы биз үчүн президент эч нерсе керек эмес. Бизге жерибиз калсын. Анан 90 депутат эртеге дагы бир күнгө шайлаганда кагаз көрбөй шайлаганда кылып шайлабагыладым. Бу жерде ушуну шайлай турган болсоң бар. Шайлабай турган ушуну элим калсын деп, элим үчүн кызмат кылсаң отур. Кудайдан корк. Элим үчүн кызмат кылбасаң жогол ошол жерде. Жогол. Эге мына дагы мына Мирзаевке рахмат. Элин кандай багып отурат. Көзүң күйөт. Силер келгенден бери бузуп бүттүңөр го. Уруштун үстүнө уруш, камактын үстүнө камак. Бер бүт камаккана болуп кетти го. Мынча күйдүрөсүң, биз бәрін айта албай атабыз. Ыйлагыбыз келет. Мына ошентип энелер ыйлап, Кемпиrawat энелер коому деп, энелердин ушу талабы деп, ушундай кылып жалдырап чыктык. Азыр балдар дагы иштемес. Бардыр көчөдө.
Мына biz de азыр үйде отырдық, ушинтип биздин президентибиз жакшы талап аткарбай жерди берем деп аткандан биз ошо ушинтип таладага отурабыз. Силерден биз талап кылабыз. Кампироватты коюп койгула. 90 депутат ошол жердеги мени дагы колду ойлонуп койгула. Кампироват жерди берген, билесиңби? Эмне берген менен барабар? Эмнеңге бересиң жерди берсең? Өзбектердин энесин бербей, бизе кыргыздардын энесин алып атабы? Рахмат ошо өзбек туугандарга. Ушунчалык акылдуу экен. Бүтүндөй акылдуу экен. Ошонун акылынан үйрөнүп келгиле. Анан ошо Шапкат Мырзаевге таазим кылам. Ушундай кыргызым деп бизди дос тутуп атат. Ошодон эми кимди ким билсин, досум билиш керек дейт. Эми ошолорун дос кылбай койбосун. Жакшына жерди жайына коюп койгулагын дагы. Анан ишиңерди таштайм дегенсиңер, эми таштап кетип калгыла. Өзүңөргө караштуу жакшына шайлай турган койгула. Баткен деле ыйлап атат кеттип. Баады ыйлап атат. Мына биз ошол жерде аңкылап болуп калып, биз бу жерде болбойт. Канча кен бере албайбыз. Бере албайбыз. Hiç бере албайбыз. Бере албайбыз. Ыйлатпагын. Ошо энелер комитеттин атынан баарыбыз келдик азыр. Суранганы. Тийбегиле, кечеги балдар кыздарды чыгаргыла. Бу балдар кыздар кандай? Биз билебиз. Sen qamakta жатканда дагы ушулар жүгүргөн. Бар, ушулар камалган. Каримов ошо президент болуп жүргөн убактачы Гүлнара кызы бир иш жаман иш кылып койгон экен. Ошо атасынан сурабай. Камап койгон ошо. Камап мен өлүгмөйм келбесин деп камаган ошо. Өлүгүндө дагы тажиясына да болбоду. Гүлнара аты коюлбасын ат деген. Өзбектер Гүлнара атын койбойт. Мынеке чыныгы падыша. Мына чыныгы элим жерим деген. Мына бекинип келип, бекинип кетпейт да. Ар жерде бекинип, телефонун бекитпейт. Мына бир Сталин айткан. Мен ошо немистер несі түшүп калыпты, баласы түшүп калып солдат. Анан бир маршалга алмаштырамда, солдатка маршал алмаштырбайт деп тескери караган. Мынеке силердин эртеге тарыхта эмне деген ат каргылат? Силердин айылыңарга эмне деген ат коюлат? Тарыхта эртеге балдарга эмне дейт? Биз эмне дейбиз? Эртеге мындан алчак белжакка чыксак, кыргыздар сат берген дегенди кантип жашайбыз биз? Кантип биз басабыз? Силер басабыз деп ойлонуп атасыңарбы? Же качап кетип калабыз? Буларды кыргыздарды сат берет деп атасыңарбы? Качкандары деле ана келе албай жүрөт. Ой, Расила, Бакиев айтты го. Эмне бербеди, мен берген эмесмин. Каримов сураганда, бир кичине иштейин, анан көрөйүн деп, ошончо сурай албады. Ол кыргыздын жери деди го. Атамбаев да айтты го. Атамбаев да коёду. Жок, бербеш керек. Менен Мирзаев сураган эле, эмне кылайын? Жок, мен элимдейм. Мага тийише көрбөң. Мен сурап дос болсоңуз, жөн дос болуң. Жериме сурап дос болбоң дейт го. Анан sen elip alıp бере бересиң бе? Бардыңар го, ой жака. Койгула, ондойду койгула. Маслихатташ керек. Сен бир эле ташип менен маслихатташта. Бүтүндө азыр сен жаман көргөн тамактагылар менен маслихатташкын. Ошондо сенин жүзүң жарык болот. Ошондо сен чыныгы президентсиң. Чыныгы сен ошондо биздин атабыз болосуң. Sen апарып камай берсең атабыз болбойсуң, сен эл душманы болосуң. Сен ona көрдүңбү? Ошо кызын апарып камады Каримов. Өлгөндө дагы барган жок. Апарбады. Чыгарсың камалга. Мына азыр камалактарды чыгаргыла. Биз ошону албайбыз. Эли жерим деп энелер чыгабыз. Эми бизде бир путуз көрдү, бир путуз жерде. Оны деген өлүп калып, жерде өлүп кетпейли. Сенен талап. 90 депутат. Сенен талап. Улукбек Орманов, sen bizden özgün koyar. Deputatlık ne gelmeysin? Sen gelmez, sormaysın o şey elimde. Ne oldu ama? Kalmayla kaldı, dağı bir pas sürüp çıkartayım, bu oldu. Şahıs sura, talap. Yenilerin atından talap. Senin enen var, sadır. Atağın bolgan sadır. Atağın iyilekan koşu iyilekan biz. Sadır, el başı bolgan bize. Amaktağını çıkar, oşularla meslettaş. Oşularla akıldaşkın. El menen akıldaşkın. Dağa dele biz sen
Seni mi? Senden talap kılavuz şu.